Tai pulan hayang subscribers lan yelak pa naman mo ilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya pone ya pu yelak pa channel tenang tenyu teman mo ilan na chaya ana singa yalak china se karon yung ngalan atam hakaya apenang Kohima Municipal Council slane han ni iman jurisdiction me dukan ye plak china se information phabu hadaw kia chana damnang imane ibu hisab me ngani 10 of July ni mo wangyang han nia dukan ye blak se yang ngonang hayang boy imane ibu hisab me atam dukan de imane license phalak hado license or permit ngobulana hai han nia dukan e blak se yang ngobu hado china damna hayang sanglin dukan esikama hotel kibu esikama bakery kibua epe ngolak hayang boy sa tau ibu ki Adam ward में एमाने permit pha bulan hai Sunday में दुकान एप्लक हाथों की permit inang bulana han yuni दुकान ये एप्लक चिंगने से इपु ngalan noman moilan de singa tambung onang saat teman yikho mahanggang onang ge han yuni dukan epua yesu buya subu adawo teman moilane te nyolak china se adawo pawa china tamnang ni sebuba ngalan hakong onang mani hat chani India Central Opposition Leader hayanga Congress Leader Rahul Gandhi e Manipur de payange Taman India Prime Minister Narendra Modi de ibua hako Prime Minister Manipur de visit ne menglak wongpong se yangki hangne se kama Manipur me wihok ngayang pheme sa wangpiang cara kai benang kadalan ma bua maya bulan hayanga ngolak jingne yoinok yenang bulan hayang sausia ngopulan mangonang hadaw lande lailak china se hadaw kan me chingmai wangmai peidam lak china se Prime Minister Narendra Modi hako Manipur de paigama maiha se pu se ibu iya iyangi hakie toimai lingama ngoi klak hibang mo opposition party lane Prime Minister de full support phalak se ibu ngawlan noman moilan de China damnang lem sububa ngawlan hakongona Russia hayang Ukraine ni pa me February 2022 wangpiang mo wangyang wihok ngayang ki hada wihok ngayang phaima awang ne mani hachani ni chingne teman India Prime Minister Narendra Modi Moscow de Russia President Putin phai ngaw lak china se taipu ngona hakia taipua India hayang Russia countries ni pame energy security trade investment and people to people exchanges ngawlan tangme bilateral talks ngolak china se taipu se ina adolan yome India Prime Minister Narendra Modi Putin de yobe tobua sa Russia army mangopu India karlan yine tampa se yobe tobu request ne myang pu se ina chaipu hisam me sa dongoye Russia army me India karlana 30 to 40 army lan ngonang se ina ane hadawa Ukraine lan pe hoklak china se angpu se ina hadaude Prime Minister Narendra Modi Saba India Army lana yine tampa se ngawlan ibu de Putineo lailakai se chana ibu teman moilane chaya lakchine se hakie chadamna hakie imni tai hau bude Ukraine President Zelensky kaye mong yemai pu ngawlan iyangki Ukraine President Zelensky Twitter me tweet na myang bua India Prime Minister hayanga Russia President Putin ni hakie tai ngau bua disappointment cha ngonang hayang hadawa peace chingne yemai pu cha ngonang se yangki hangne se gama India largest democracy country cha ngonang hadaw woi bu ba Prime Minister Narendra Modi hokhai vi pu yesigama karalan to helang pu de kanbu Russia President phai hakia ngau bua karong nyu chingmai wangmai chingna yemai hayang hadawa disappointment cha ngonang se Ukraine President Zelensky ibu ngawlano teman moilana chaya lakchine se hakia chadamna mani hachani Jammu and Kashmir me terrorist lane India Army lan patrolling ke mengopu de impose ne myangbu me India Army lan kata nga ma yangki ane nga maya pu ngawlan chadamna hadaw ki ma pulan yome officer ja junior commission officer JCO se minbu hadaw omyang ma pu se ina hadaw de India Central lane ibua Jammu and Kashmir mengopu terrorist lana hako sone tamlak
hayanga hatau phua hako ko halak se i ngopu atau ngalano teman moilana cha ya lak chinase chadam nang